Hello guys, welcome back to my YouTube channel Nivanka Hadia. Dia mentakas ngi ngakwa banten EP ya ka resepi jam ngamah da kebastim ya kedok. Sngeu bha ya pek video ha aduk bukut pensio I kumno ngastim ya kedok mah. Te aleh ya pek kumno ngan khlek shwa. Pek kene kedok mah ngalabu kat kene te nongkong ngan ai no uneu piat mah. Using bat run sunune kemeluk kat kum ke jenggon kam ndrai kendiat sok mendrit kendiat mo dak sos kendiat pniang kendiat sok jauh kendiat tanggung tu ke ingredients namta sa mix bha ngala ada mix em ya gane gadok dengan mbuk ha gane ka foil mah nang tapat ngan mbuk sonwe u phan mah sok sao Neu sok makan curma tangkum ni lak ada lak biang tenang ta sa song ngana ada pekeloi depa ya gane ko oma kanang ban kam keloi ban I an sebuk gane omne buk gane ka dok hang tu ai gane ka jingtap ap komba lai peu minute sepe biang yang ngan pelip no ya ga gas aleh ngin yak pe kalong kumno mar badai ga fast try gane ru wan yak pe lang gane ke jing shet au wow kasmabi bang bah ini bam no ini gadok ba ngashet ma pe kini ru kila ya abha ngam peslam shu ngin ya mat kumno ga tis jang ima dah bang bang kabang piwan subang bang ma bang perfect lah perfect delicious mak sumi mak mini tanggung deh video taris ni ngan pukul nok hang ni koblai shibun koblai shijango itu prolog ba kesan bahanga bat itu prolog ba da kesan ro ha anda yo ini video yang hai ai di kesan ma tanggung ta don bot ba penya don kamet kaphat ka pa ya bye ni sampai next video please like share comment and subscribe bye bye guys